sakit. Hamdo pangajamanku, hapur urusanku. Tuhan, hamdo batar-batarku, ham rajaki. Tuhan, hamdo si balosanku, bay golukon. Hampar holong niate, aselangau mandole, ito guham doa. Age gilumbang haba-haba, sengau magia. Age mardalan bay na golap, pos uhurhin. Ay seng tadi konon muau, bay pardalanan ki. Ay roh doham Tuhanku, lau mangurupi au, paluah konau. Sonang doa, sonang mandalani goluku. Ay Tuhan kin mardalan rap konau, manogu tangan kin. Gesi patah roh paru tolonin, sopong mandora pau. Monang doa, ay tuk dogogokin, ibere Tuhan kin. Gilumbang haba-haba, sengau magia. Age
pardalan bay nagolap os uhurhin ay seng tadi konon muaw bay pardalanan ki ay roh doham Tuhanku lau mangurubiau palu ako na sonang doa ugurhin mandalani goluku ay Tuhan kin mardalan rapkonau manogu tangan kin gesi patah roh paru tolonin sopong mandora pau monang doau ay tukdogogokin ibere Tuhan kin monang doau ay tukdogogokin ibere Tuhan kin mandalani goluho dong malambin dao aku lalambin gale urupiah malakah kon goluho Tarsosa bani dalan nagolan Akapam tangan ho Toguham tangan ho Boan maaf bani dalan natorang Gati sohana bay pardalanan ki ay hamda sa bapang pangaduanku tangihon ang Tuhan hamdona paroro goluki tapi ulang paturutan kau
rasa bani dalan nanggulan tak kapam tangan hon togu ham tangan hon buan maaf bani dalan natorang gatihon sohana bay perjalanan ki ay hamda sa bapa pengaduan tangihon ang Tuhan hamduna paroro goluko tapi ulang paturutan
sa dunia. Sai paburus muda indah, sai paburus bangga, sai kawan batuan suci yang amsoya manaro dingganu.
Salam hubat tahaganuban. Selamat pagi, pako selamat hari Minggu ma hubat tahaganuban. Sonai huma hubani hasoman nami jemaat nama ibadah les traming mengikuti rumah tene. Kebaktiata mingguon ay memakai model A. Minggu Advent paduahon mabata bani mingguon. Topik ni doma dohor haluahon na humbani Tuhan. Anjan hanami mangarap tetap hubani haganupan ng kota jemaat pakona irumah agib. Ay tetap kita mengikuti protokol kesehatan tene. Ay tetap kita ibagas na sehat-sehat. Bayi maipukah kita kibaktiata ibadah nami panorang untuk saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, riap mahita jongjong. Mendoding mahita hembani haleluya nomor 414 ayat sada pakon ayat 2. Ibagas gorani nai bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sitopa langit pakon tanoh on. Amen. Mar olop-olop anjaha mar malas ni uhur ho, ale borusion, ai tonggor ma, naroh ma au marianan itonga-tonga nima, nini Jehovah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nai bata Bapa nami na inaguri atas, terima kasih mas sombakonon nami hubamu, halani doma isuru ham anakmu Yesus Kristus humben nami jolma. Ian kon ham mauhur nami haganupan namar tupu on marhite tondui na pasing, ase lambin margolu hatamu itongah-tongah nami, jana ase lambin ihut kon hanami hatamu, anjaha lambin itanda hanami dalan pakon hasit tonganmu. Roma ham utonga-tongani partupuan on, puhoi ham mauhur nami, ase tong-tong sir-sir hanami mangalo-alo parohni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul mahuria. Puji hita Tuhan ta marite doding haleluya nomor 310 ayat sada pakon ayat 2.
Tangihon hitama gatini tita nasapuluin aima natar surat Bani Sada Korintus 10 tolu ayat 4 da subani ayat 8a. Nasabardo haholongan in anjah nas basar seng subil haholongan in seng mamsagah anjah ipa jutul-jutul dirini hormat do haholongan in seng ipindahi na bani sandiri seng urah marah anjaha seng ipa dingat-dingat na jahat seng malas uhurni mangidah hage dukon tapi malas do uhurni bani hasit tongan bani haganub do ia tahan haganub do ihapor sayai haganub do ia rapkon sabar do ia manaron haganub seng naras salpu haholongan in riap mahita mangindo ham Tuhan naibata pargogi ham maahu makorjaon tita muai. Amin. Mandoding hita humbani pujian ilobimu Tuhan. Tuhan, berdoa
riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopotkon hitama dosata humbani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata, Bapa nami na inaguri atas, paridop ni uhur mangidah hanami. Na roh doha nami jolma pardosaon hulo bemu, masopotkon dosa nabuein, hotobdo hiranan hasoman, na mangarapkom pambahenan nama dear humban nami. Gati doho mahanami lang parduli humbani hasoman, jana gati hanami hurang sirsir manjalo pardearan humbani hasoman. Habasaron, halayakon, pakon lumbang ni uhur, gati lang juppa hanami. Hurang sirsir mangarusi pikiran ni hasoman, parsahap pakon pambahenan nami. Gati paroh ringis ni hasoman, gati lang nama dear, ibahen hanami balos ni nalang madear na binahen ni hasoman dopak hanami. Hurang do hanami manonggohon hasoman nami, hurang ringgas do hanami mangapohi halak na ibagas pusok ni uhur, patugukon halak na ibagas hagalekon pakon pandolean. Sonai age padan nami dopak ham, gati dolang isuhuni hanami, halani ai maasero hanami mansopotkon dosa nami, maidop ma uhurmu, sasap hamma dosa namiin, pargogohi jana ajari hamma hanami mandalankon hatamu ibagas golu nami. Ipangindo hanami on hubamu ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangar anjaha hapor sai hita mahatani naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Paridop ni uhur anja pardear layak do Jahoba, nenget man ringis anjaha paridop ni uhur bagal. Seng ibahen hubata romban humbani dosata, anjaha seng ibaloskon bata romban humbani hajahatonta. Songon idop ni uhur bapa bani niombahni, sonaido idop ni uhur ni Jahoba bani sagala nama kabiarisi. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Halani ai pataridah kon hitama tanda-tanda ni pagoluhan nabayu. Asangapan ma bani naibata ibabu. Amin. Puji hita usi Tuhan ta, mari te doding haleluya, nomor 236 ayat sada tolu pakon opat. Amin.
Tangar hitama hatani naibata natar surat bani Markus sada ayat sada dasumbani ayat walu. Onma mulani ambilan nama dear pasal Yesus Kristus. Songon natar surat bani Nabi Yesaya, tonggorma usuruma suruhanku parlobemu sifat torsa dalanmu. Sorani namar dilo i halimisan, pasirsir madalan ni Tuhan in, pitor mabahen si dalanan ni. I halimisan do si Johannes mandidihon, anjaha mengambilan kon pandidion hamubahon ni uhur bahen hasasapani dosa. Jadi rohma humbani haganup par nagori Judea, pakon par Jerusalem, gabe ipadidihon si dia madirini hubani ibah Jordan dop isopot kon be dosani. Anggo si Johannes ambuluni untado hioni kuling-kuling gonditni anjaha si panganoni balang pakon manisan ni loba. Ondo ambilani Roma hun pudiku sigogohan hubaku seng talup au paunduk diriku makar hiri talini sipatuni. Ia au bahdo hudidihon bani nasiam, tapi anggo ia tondui napasingdo ididihon ni bani nasiam. Amin. Martuado nama nangar hata ni naibata anjahan nama ribagas kosi. Amin. Mendoding kita usai humbani haleluya nomor 334 ayat sada pakon ayat 2. Riap mahita jongjong saksi hon hitama hapor sayon tain songo nasinaksi honi haganup halak napor saya bani sab tanoon au por saya bani naibata bapa pargogo nas tarimbang nama nopa langit pakon tanoon au por saya bani Yesus Kristus anak ni naibata nasasadain indo Tuhan ta nati nubukon ni si Maria sangga nape haliaban marhite tondui napasing nama naron naparngit bani panorang ni Pontius Pilatus ipar silangkon mate anjai tanom turun hunagori toru mulak manggolung bani namate bani ari patuluhon naik ku surga anjah hundul isiamuni naibata bapa pargogo nas tarimbangin hunjai ma ia mulak magira lau mahumi halak na manggulu pakon nadok mate au por saya bani tondui napasing bani puria parsadan napapasingin parsaorani sagala nama pasingin bani hasasapan ni dosa bani parpuhon ni akula
pakon bagini haguluhan nasa dokahni. Amin. Puji hita sa Tuhan ta, marite doding haleluya, nomor 330 ayat 1, 2, pakon 5. Waras babat tagadupan. Selamat hari Minggu. Sonare homa hasuman nami na beribadah. Nama dihuti live streaming i rumah. Selamat hari Minggu ma bata haganupan. Ting bata bani minggun na perlobe. Telah meninggal dunia Inang Hotmaida Sumbayak, Nyonya almarhum Situa JF Sipayung, Jemaat Sektor Tolu. Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Dikebumikan hari ini Minggu tanggal 6 Desember 2020 di TPU Perwira. Telah meninggal dunia Bapak Erbinson Purba pada hari Selasa 1 Desember 2020 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Dikebumikan pada hari Selasa 1 Desember 2020 di TPU Mangunjaya. Berita sakit, Inang Santiara Burusaragi dirawat di Rumah Persahabatan ruang isolasi COVID-19.
napatuluhon perpadanan Sihol Marhajabuan tanggal 12 Desember 2020 dilaksanakan perpadanan Sihol Marhajabuan atau perjanjian nikah Aima Putra Gunawan Purba Pakon Nora Lesiani Turnip masuk pukul 10 WIB bertempat di GKPS Bekasi. Pada tanggal 19 Desember 2020 dilaksanakan perpadanan Sihol Marhajabuan Aima Don Peris Kepler Haloho Pakon Aprina Krisanti Girsang bertempat di GKPS Tangerang. Paupadhon perayaan Natal Jemaat GKPS Bekasi tahun 2020 pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 perayaan Natal Sekolah Minggu dilaksanakan secara online. Minggu tanggal 20 Desember 2020 perayaan Natal Seksi Bapa dilaksanakan live streaming dimulai pukul 16 WIB. Pada Kamis tanggal 24 Desember 2020 perayaan Natal Umum live streaming dimulai pukul 16 WIB. Natal Umum tanggal 25 Desember 2020 perayaan Natal diadakan live streaming masuk pukul 10. Aima titing bata ganupan diar ase sada hita ibagas tonggo. Terima kasih sembah nami hubamu Tuhan ibagas saganupan holong pakon idop nihurmu. Mangahap tumang doa nami Bapa ibagas pakosyonanmu Bapa ibagas na saminggon ben nami keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Aima masih buhay humahan nami marasa daun Tuhan bani rumahmu napa passing on bani sadarion. Nalau siul mbasangap kon goranmu nama passing in. Bapak ibotoh kamdo namasa sonarion Tuhan. Hanami huria GKPS mengadongkon ibadah secara live streaming karena situasi COVID-19. Tapi percaya doa nami Bapa, aganupan do hamba kesumani hanami keluarga lepas pribadi. AGP hanami na berminggu tempat on Tuhan sonai huma hasuman nami na mengadongkon ibadah di rumah. Saya marpasu-pasu maham Tuhan, saya hamba tong-tong na hadir bani hanami haganupan. Sore api hamton di nami na pasingin Bapa. Ase margogo hanami Tuhan mengadopi nama saon. Bapa mertonggo hanami bani hasuman nami nadop manadikon hasiangan non. Aima inang hotmaida sumbayak. Bapa Erbinson Purba. Tuhan ibagas pusok ni hurdo hanami huria GKPS. Tapi tangsi pusokan nuhur aima keluarga sumbayak. Sonai huma keluarga natinading ni Bapa Erbinson Purba. Bapa isurga mertonggo hanami hubamu. Asiham matong-tong nama pergogohi keluarga na tinading di hasoman namion. Pergogoham si dia Tuhan. Beriham tong-tong kesehatan. Malas nihur. Asiham matong-tong memberi kekuatan bani si dia. Asiboy si dia menghadapi na masa itong-tongah ni si dia. Pasu-pasuam haganupan keluarga na tinading ni hasoman namion Bapa. Tonay huma Tuhan martonggohan nami hubani inang Santiara Bursaragi. Nairawat i rumah persahabatan halani terpapar COVID-19. Ijon pe Tuhan martonggo hanami haganup huria GKPS Bekasi. Asiham matongtong na masu-masu haganupan proses penambaran ni inang namion. Asiboy iya sihat jorgit Tuhan. Boy huma martupu pakon keluarga ibagas nahuras. Sonay huma soman nami lang tersobut hanami Tuhan. Atap adong na boritan i rumah atap i rumah sakit bani panorangon. Hamba tong-tong pangajaban nami. Hamba tong-tong melawat si dia Tuhan. Pasu-pasu ham si dia haganupan. Ibagas perawatan di si dia. Ase buhi si dia malum. Tonai huma Tuhan.
nasihol melaksanakan perpadanan marhajabuan atau perjanjian nikah. Aima Putra Gunawan Purba pakon Nora Lesiani Turnip, Don Peres Kepler Haloho pakon Aprina Krisanti Girsang, on petuhan hama tongtong masu-masu si dia calon pengantin sonai homa keluarga hama tongtong na campur tangan ibagas aganupan nalau si ia dongkon perjanjian nikahon Tuhan. Persiap konahan uhur pikiran ni si dia. Asiboy si dia memasuki perumah tanggaon ibagas nadiar. Ihuria Gepas Bekasi. Aima tanggal 12 Desember 2020 perayaan Natal seksi sekolah minggu. Pada tanggal 20 Desember 2020 perayaan Natal seksi Bapa. 24 Desember perayaan Natal umum. Sonai homa tanggal 25 Desember Bapa perayaan Natal. Haganupan hanami huria GKPS Bekasi malas tumang uhur nabi Bapa. AGP bagas nama saon Tuhan ibagas nama rayahon Natal hanami. Adong sebagian ia dongkon i rumah pakon i huria GKPS Bekasi. Ase ion pe Bapa marpasu-pasu ham Tuhan. Ase bahagadupan rangkaian acara na dongkon di tengah-tengah ni huria GKPS Bekasi. Oi merdalan ibagas nadiar. Tongtong maham campur tangan Tuhan asih haganupan persiapan bani pestaon boy mardalan ibagas nadiar. Sonai homa Tuhan martonggo hanami Bapa bani rencana kegiatan pasal rapat di tengah-tengah ni huria GKPS Bekasi. Rencana pembentukan rencana kerja tahun 2021 amma tongtong memasu-masu Tuhan asih haganupan Tuhan proses kegiatan rapat nami tengah-tengah huria GKPS Bekasi boy mardalan ibagas nadiar. Terima kasih mabamu Tuhan on matonggo elek-elek nami hubamu bani ombason tay marpasu-pasu maham. Tuhan dosa pelanggaran nami talpu hokam Tuhan ase talup hanami roh lobemu talup hanami manjalo silayak-layakmu nasihol ope beronmu ben nami. Ibagas Kristus Yesus martonggo marondos hanami hubamu. Amin. Mandoding maita humbani haleluya nomor 145 ayat 1 sampai ayat 3. Dapat manene
martonggo mahita. Hidup ni uhur apa damai nahumbani Tuhan ta Yesus Kristus. In manatongtong makasomani apa naman ramotkon na siyam bani naman dalani ari-ari ni goluhon. Amin. Salam mabata haganupan. Selamat hari Minggu. Masih lang songon na semangat. Songon na horlom cuaca, horlom homa hauhuranta. Ang sonay tine, ang guhalak na porsaya, tetap detong ibagas na bersemangat dalam segala situasi dan keadaan. Horas mabat taganupan. Horas. Iya, terima kasih ma. Horas koma hubani nasyam. Orang tua hinaholongan nami, maposo, mungkin juga ada anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing secara online. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan selalu bersama dengan kita, memberikan semangat dan kekuatan menjalani hari-hari ini. Bersama Tuhan kita dimampukan. Katani Tuhan nasihol ondos kubata bani kebaktian mingguta sadari on aima ibuat kumbani pasalmen 25 mamukah kumbani ayat siyah Rosidas kubani ayat 14 tene. Pasalmen 25 mamukah ayat siyah Rosidas kubani ayat 14. Bapak Inang kita ganupan na hinargani Tuhan sonai agen na siyam orang tua nami na irumah. Buka hita bibelta janah riap kita membasa hatani Tuhan on secara responsoria. Secara margetih-gatihan anami ayat ganjil nasyam haganupan ayat genap. Ase pukah kita ma. Say tangihonon kudo atap aha na hinatahon ni naibata Jahoba. Ay hadameyon do hatani dopak bangsani pakon bani nahina holongan ni. Asal ma ulang mulak sidea bani haotoon. Hidup ni uhur pakon hasitongan say pajupah do. Anjaha hapitoron pakon khadameyon mar sisummahan. Tongon Jahoba sandiri do mambere nama diar. Anjaha tanoh nami mambere gogohni. Ea naima dasni katani Tuhan terima kasih ma hubata haganupan. Nasyam Bapa Inang nama poso kita ganupan nahinargani Tuhan. Ipatugahkan nami pengalaman yang indah ya hapon hanami tene. Aima sanggah melayani mangidangi hanami di resort Ujung Batu Rokan, Riau,
na siyang bapa inang hita haganup na hinargani Tuhan. Pengalaman nami sangga ujung batu rokan tada sisi unik. Masih unik ay mahalani hanami melayani ibagas 3 provinsi. Hanami melayani i ujung batu ay Mario. Adong do jemaata isosa ay ma Sumatera Utara. Adong doho ma jemaata i Koto Kampar on dohor maon perbatasan tumang maon ay mapakon Sumatera Barat. Ay misegatido ididah kanami Kelok 9 tini. Memang indah. Kelok 9 itu sangat indah. Tapi na paling menarik yapon kanami na siyang bapa na siyang inang hitaganupan na kinargani Tuhan. Ay ma adong sada kabupaten Kampar Gorani. Lang ibotoh kanami gatido sukun-sukun ibagas uhur nami siapa sih pemimpin Kampar on. Di sepanjang jalan na siyang bapa inang hitaganupan na kinargani Tuhan. Adong ijay baliho tini, bogol. Tapi baliho on lang merujuk sa sadahalak. Pilih maaw nini tanggal 9 tang sonay. Lang ay na laho irujuk bani baliho ay. Tapi bani baliho ay na siyang bapa inang hitaganup na hinargani Tuhan na itulis ijay adalah tentang iman. Hampir jarak-jarak 200 meter ay maitulis sepanjang jalan. Jalan ondom ma jalan besar tini. Ahado na itulis ijay bahwa Allah itu adalah Allah yang maha. On mana itulis. Bani baliho ay. Bagal-bagal. Jenges ko maitulis. Jenges ko maiukir. Salinari na siyang bapa na siyang inang. Itaganupan na hinargani Tuhan. Itulis do ijay. Nyaris-nyaris jarak-jarak 200 meter. Itulis mejay. Allah itu Allah yang maha. 200 nari. Allah itu maha melihat. 200 meter nari. Allah itu Allah yang maha mengetahui. 200 meter nari hujai, Allah itu Allah yang maha kuasa. 200 meter nari hujai, Allah itu Allah yang maha menyembuhkan. 200 meter hujai, Allah itu adalah Allah yang maha memulihkan. Tapi nasihol ipatuga ijai, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha. Luar biasa. Kita ganupan na hinargani Tuhan, anami asal lewat hunjai, luar biasa dutini. At ididah kanami maay, Allah maha melihat. Allah maha memulihkan. Allah maha tahu. Allah maha kuasa. Jadi, kita ganupan na hinargani Tuhan, dapko si ibasa ay pakon masuk hubagas uhur tongon tene. Allah itu adalah Allah yang maha. Artini ay na siyang bapa inang hitaganup na hinargani Tuhan, tak terbatas kuasa ni Tuhan. Domadong huma penyair lagu membenai sebagai sada doding tene. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Nasihol ipatuga ijay na siyang bapa na siyang inang, hitaganupan na hinargani Tuhan, Allah itu adalah Allah yang maha. Maha kuasa, maha melihat, maha mengetahui, maha memulihkan pakon haganupan. Lang terbatas kuasa ni Tuhan. Jadi na siyang bapa na siyang inang hitaganupan na hinargani Tuhan, anggo ay mahomanamin imanta, anggo ay manamin hapor saya onta bani kehidupan on, age bani naman dalani situasi-situasi yang berat on, bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa bani kehidupanku, maha kuasa bani naborit, maha kuasa de Tuhan age bani COVID on. Tentu yahapkon kanami semangat ada selalu bersama dengan kita. Kekuatan ada selalu bersama kita. Malas nyuhur akan selalu bersama kita. Gogoh tapi akan selalu dipulihkan. Halanyaha ibagas peruhuranta, bani mindset ta, bani uhur parbagasta. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Pasti luar biasa. Kita ganupan na hinargani Tuhan. Anggotonggor kita sebenarnya pesalmen 85 on.
Para pesalmen sihol do patugah kon ai hubani umat Israel bani panorang ai tene. Kenapa? Kita ganupan na hinargani Tuhan. Konteks pesalmen on sebenarnya adalah bangsa Israel baru pulang dari pembuangan. Bangsa ini Tuhan baru pulang dari pembuangan, situasi mereka situasi terpuruk. Karena apa? Yerusalem yang mereka temukan adalah Yerusalem yang hancur. Yerusalem yang mereka temukan adalah Yerusalem yang lebur-lebur berkeping. Hancur lebur berkeping-keping. Jadi mulai maturah pesimis, mulai maturah pandolean, mulai maturah nahamakolion. Kita ganupan na hinargani Tuhan, ijon ma parposalmen makatahon tene. Botoh nasyam, botoh kita. Naibatane sombah kita ay adalah Allah yang maha kuasa. Ay masyang gotonggor kita bani ayat 2. Ahadon ini ijai, nasyam bapa, nasyam inang, kita ganupan na hinargani Tuhan. Isobut do ijai tene. Ham Jehovah, idop ni hurmu ijia bani tanoon. Ham do napasuangkon si Jakob. Kan ay do getene. Butuh kita pergumulan si Jakob. Tetapi Tuhan yang bisa memulihkan Jakob. Tanggur kita homa bani ayat 7. Ay lang beulakan mu pagolu hanami asim malas ma uhur bangsamu ibagas ham. Adong pemahaman iman daripada pemazmur bahwa Tuhan yang bisa memberikan kekuatan dan kehidupan kepada umatnya. Jadi kalau kita lihat Mazmur 85 ini Bapak Ibu Saudara, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini adalah Mazmur Bani Korah. Sebagaimana kita ketahui Mazmur Bani Korah itu adalah bangsa, adalah umat yang dipilih oleh Tuhan untuk mempersiapkan segala sesuatu di rumah ibadah. Ase jenges, ase torsa. Jadi anggo brian sadarion tanda kutip Bani Korah mabana homa. Kana idoge. Alani Bani Korah on adalah orang-orang yang mempersiapkan segala sesuatu agar ibadah itu indah, jenges. Ahadon ini Bani Korah ai. Lidah kita, kawahkun kita hu atas. Tuhan itu adalah maha kuasa. Kita ganup na hinargani Tuhan. Maningun iman na songonondo na siyang bapa na siyang inang mewarnai kehidupan tatene. Ang gulang iman na songonon rado da. Oras nin nami sip manasyam. Salom nin nami sip manasyam. Kalani mungkin kita di dalam kekhawatiran, di dalam kegalauan. Kanay doge. Galau tingkat dewa nini huma. Au pilang kubotoh nahabi galau tingkat dewa. Kanay doge. Andong dugo ti sunay. Aku ini galau nini bani medsos. Galau tingkat dewa nini. Nahamanayay ni hurdiri. Wala matingkat dewa kigalauan nai. Ulang-ulang mangan pelang pot biraay. Kanay doge. Halanya hadu ay na siyang bapa na siyang inang kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Mungkin sanay maburat ni namasaon, sanay maburat ni keadaan on. Tetu ijon do hata ni Tuhan. Paingat kon pagolpahon hubata, songon singat-singat ni Pesalmen 85 on bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa. Yakin do hita na siyang bapa na siyang inang au menarik temang kuahap. Kembali hubani gatido au anggo songon na borat kuhap na masaon, anggo songon na pergumulan songon na borat kuhap mandalani, gatido au tene merenung hubasa kitab Keluaran sehebat apa Musa membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Anggo bakwai na siyang bapa na siyang inang itu adalah satu inspirasi. Ang gusto na mulai mau misal ni songon na hadoon, gatido hutonggor Keluaran ay bagaimana Musa membawa bangsa yang besar dengan pergumulan yang hebat keluar dari Mesir. Luar biasa dotongon Tuhan ay tene. Utuh na siyam, laut peboy do marsirang iben Tuhan na siyam bapa na siyam inang. Kan sanggat iyayak paraw si dia domadas ilaut sigirgiray, kan hulobe laut. Hupudi itakapi matok kinari, isiksa. Banilagu sobut maraay, maju kena.
Mundur kena, ku atas lang boy habang, lang dong habong ge. Kenai do ge. Maju kena, apalagi mundur lebih kena. Semua kena, iya, pala mas semua kena hujan hari. Parhutanami makatahon, langadong be inganan na korah. Kenai do ge. Tapi ijon man na siyang bapa na siyang inang, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah juga iman daripada Musa. Martonggo ba na ba ni Tuhan? Balbalhon tongkat min ini. Ibalbalhon ni. Lang logika na, ibin yang gulang logika na, iya Tuhan, itong ongat ni ini. Lang balbalhon. Ibalbalhon may bab. Ngek ni. Orah sopong. Putuhon na siyam. Doon na sihol ipatuga ayay, Tuhan itu maha kuasa. Bata pe na siyang bapa na siyang inang, bani mungkin COVID on, yakin man na siyam, ang gaporsaya do hita bani Tuhan, ang gumarondos do hita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan itu maha kuasa. Amin. Mon na mabiar do na siyang patuga ko na. Ay iman dang bipaksada, Jesus pihatahon ni Dusonay, aporsayan mudo inang paluah kon ham dunini. Amen. Aporsayan mudo na paluah kon ham. Aporsayan mudo mamben monang ham bani nama saon. Pemasmur berkata sekali lagi, Bapak Ibu Saudara kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa. Naboy maminopkon laut, naboy kita ganup na hinargani Tuhan ang gotonggor kita bani Alkitab tini. Songon Musa nakin ay. Lohean si dia, orahan si dia ipadang gurun. Kan ipadang gurun lang kadobah. Tapi ijon do porsaya Musa, nahadoon Tuhan nini do. Kubani Tuhan do iya marsukun. Lang kubani tulang ni si Jitro. Ulang dong do namin tulang ni Jetro. Tapi lang kubani Tuhan, nahadoon Tuhan. Balbal hon tongkat min nini. Ibalbal. Robah. Bogal huma. Lohian mahanami on Tuhan nini. Lukah malang mangan na enak nini. Roh Tuhan. Pay masogot nini roh. Manuk-manuk. Sampai bahat mateyan. Halanya ha. Hisapan. Langboy ikuasay bediri ki. Kanay dugi. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Ondo na sihol ipatugah ambilanta tene. Konteks tara, konteks Israel bani panorang ay, boy ihatahon hanami beda tipis. Kita juga dalam pergumulan. Kita juga dalam persoalan. Kita juga dalam masalah nasional. Gotong hita sonari on, luar biasa do pandemi on tene. Ongga mahita tenang, sonari hari use. Ongga do Bandung, ibuka lebar-lebar, sonari tutup lebar-lebar. Langboy hita hujay. Lau na siyam Semarang tutup lebar-lebar. Ulang-ulang bekasyon petok kinari tutup lebar-lebar. Ang gudah kita statistik, robahat ni doon ako na. Rado hita mabiar na siyang bapa na siyang inang. Firman Tuhan berkata, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kuasa. Undo na sihol ipatugah parpesalmen agi hubat tatene. Tapi kalak na porsaya kita, lang huma membabi buta, tentu mengikuti aturan do. Ulang martupu-tupu nini ulang ay nini ijon bani ayat 9 ay, say tangi honon kudo hatamu. Kanay doge. Tentu itangi hon kita do homa hata ni Tuhan. Itangi hon kita do homa hata ni pamarentah. Aseboy homa hita maluah na siyang bapa na siyang inang hita ganupan na hinarga ni Tuhan. Ay do nini ijon bani ayat siyah ay tene. Say tangi honon kudo atap aka na hinatahon ni na ibata Jehovah ay hadameyon do hatani. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Tentu kita pe maningon do manusia jemaat kuria pribadi na patuh. Patuh bani hatani Tuhan. Patuh bani hatani pamarentah tatene. Ang gudah kita sonarion klaster-klaster on bahat manalang patuh. Kanay doge, ay dumambenay, bahat lang patuh. Agi tunggor na siyam hupajakay, bahat lang patuh. Ang awal ni hinan bahat doon na patuh. So narion bahat malang patuh. Lang butuh kanami, itu adalah gejala apa? Firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita on.
haganupan jemaat na patuh mahita tene. Patuh baten bani hatani Tuhan. Hatani pemerintah pe hatani Tuhan doai. Halan yang gotong hita bani Roma ai lang adong pemerintah na lang bani Tuhan dunini. Kanai doge. Tutuang go patuh do hita on. Patuh mar masker. Patuh jaga jarak. Ulang ko mamar tupu-tupu dukah-dukah tu. Yakin doha nami tene. Justru ijai do homa kuasani Tuhan. Ipatari dakon Tuhan kuasani. Age bangsa Israel ay sanggah rasi dia makurjahon hatani Tuhan. Ijai do homa haluahon keselamatan ay. Nini topik mingguan ta dom madohor haluahon hu tongah-tongah tati. Jadi ondo na siyang bapa na siyang inang. Yakin dohan nami horas sehat do itaganupan on. Asal makita juga adalah jemaat-jemaat yang patuh. Patuh bani hatani Tuhan. Ulok ko membangkangi hita tini. Au por saya doau. Masih salaman pelang mahuan ini. Dong dosa naik pendeta dah di Bandung. Kalau sudah dalam iman, semua akan beres nini. Tetulang iman na membabi buta na homa yang Tuhan kehendaki tene. Age hita beriman, patuhlah bani aturan. Patuhlah bani firman. Amin. Mese luar biasa do hanami angkat masker malah tene bani tim gugus kopita. Luar biasa do hanami mangidah tim gugus kopita on. Ang godong songon na idah si dia marapat-rapat tu mitro rapat umur bapak udah lewat 60 lewat 1 jam ini. Pakon 1 jam pe botoh do. Ketat do si dia malas duhur nami jai. Itu adalah dampak jangka panjang hubat taon. Mungkin radu di antara itu yo ino hado tim gugus ai hubat taduai haganupan. Dampak jangka panjang. Ay mesing gotong hita gi kapes bekasyon na bapa na inang. Bahat do gereja tene bulan 7 ay do mabuka. Bulan 8 tutup kembali. Kanay do? Tunggur na siyam gi Jakarta ay. Bahat na buka. Siapa tutup kembali. Ang hita lang. Mulai dibuka, buka terus nini. Halanya ha, patuh bani hatani Tuhan. Patuh bani peraturan-peraturan. Amin. Luar biasa. Ay do sini na, saya tangi honon kudo hatani na ibata. Tetu ijay do homa na siyang bapa, na siyang inang, kita ganupan na hinargani Tuhan. Jadi ondo na sihol ipatugah hatani Tuhan tene. Utongah-tongah ta maghitehon kebenaran firman, sakali nari na siyang bapa, na siyang inang, pemasmur mau berkata, yakinhon itah ay bani kehidupan ta. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Maha mengetahui. Tuhan yang maha melihat. Tuhan yang serba maha mabana bani kehidupan ta. Lang adong nasyam bapa nasyam inang nalang boy ibayan Tuhan. Yakin mahita ay. Misalnya di antara kita ada nama poso yang bergumul karena pekerjaan, karena apa, yakin maham sitong-sitong hamat ondos bani Tuhan. Tuhan yang maha kuasa do Tuhan taay tene. Age hita on bani usaha aha pi horjakon hita. Bani bisnis aha pi horjakon hita. Mungkin sonari on lagi-lagi menjalani gelombang pakun nabagal pos mahurmu. Asal ham setia di dalam Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha. Au menarik doa Daniel tene. Age tonggur hita Daniel, luar biasa do Daniel na siyang bapa na siyang inang. Sonaha iyak halani hapor saya on ni. Dia tidak takut kuasanya pun hilang. Perdana Menteri bana imagohon doai. Bahkan khosahani. Tapi lang mabiar bana. Jaho bado nini. Tapi justru ronaik ni do bana. Halanya ha. Ibagas Tuhan do ganupan. Kenai doge. Lang terpuruk Daniel. Bahkan dia semakin naik. Ipisat do bana. Yodoh-odoh do bana. Istilah si malungun itahihon do bana. Tapi ijai do ia semakin naik. Karena apa? Dia yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Jadi on mana siyang bapa na siyang inang. Bani minggu Adventa na paduahon on. Tentu semangat na sangonon ma mewarnai kehidupan ta. Semangat na sangonon ma manggoluh bani kehidupan ta. Ang godom masonay. Bohi na minarma na siyang mulak kun gereja on. Ang golang sonay. Bohi na kariput ma. Ahado namburu. Buka maskerku si didah na siya mimik ni buhiku ya ama pandita butuh buse kanay dugi nah do mimik na siya nuanon
Kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Aku botoh doda bohina siyam bohina senyum, bohina siyam bohina iharang gaul sonari. Doh dumatan niya igi. Lang makir dukah. Ang bay harang gaul mabuhinya. Uhur niya kanay doge. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Talinari, au malas tumang uhur ko ambilan taon, kubasa-basa doon. Wow, luar biasa happy tongon tene. Tuhan itu nuhur namin. Jadi onma salinari nasihol ipatugah kubata hata ni Tuhan. Atap ahapin lahwanta hita ganup na hinarga ni Tuhan. Atap ahapin nasihol ibayin hita, yakinkan bahwa Tuhan taay Tuhan nagok kuasa do bani kehidupan ta. Dumaroh iya huma hutungah-tungah ta, lahoroh kan ay dumalas ni hurta. Kan ay dogi. Jadi ay do na hatahon ijon kita ganupan isamping ni ay isamping ibotoh kita Tuhan Maha Kuasa, isobut doho matene tonahadok hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ay. Anggunini bani ayat 14, isobut doh jaitene marpitor ma ibagas guluh on. Pitor lang geduk. Pitor. Makin sanggat lau maragenda bang dokter apa artinya ini bang? Pitor lurus. Tentu hidup nasongonon doh may harapkan Tuhan humbat tatene. Apalagi tarsosak jol marado segala cara peibainda. Psikologi duai. Kanay dogi. Ay mese salah satu psikologi yang sangat terkenal, psikologi Hitler. Sangat terpuruk bangsa ay, kita begini nih, ay mese terkenal psikologi Hitler. Urah tumang psikologi halak sanggaloja ini. Jadi sangat beban berat songonon urah tumang kita dipengaruhi. Nama saon. Nini firman Tuhan ijon. Tapi toron do mardalan ilobe ini. Artinya ay nasyam bapa nasyam inang hita ganup na hinarga ni Tuhan. Tentu maningun ijaga hita dotong sikap ta. Ijaga hita dotong bahwa kita ini adalah garam dan terang. Di sekitar ta dalam kondisi na berat on, patugah kita eksistensi ta tene. Boitong ibagas hapitoran, boitong ibagas na semunyum, boitong ibagas na bersemangat, bohi-bohi na optimis. Halanya ha, yakin kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang tak terbatas bani kehidupan ta. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih dia itu pama tongon Tuhan isombah kon hanami hubamu atas kebenaran firman na doma ipaingat ipagol paham huban nami iparatah-ratah kam useha nami bani na marhapor sayaon aselambin tongon Tuhan bagal mahatani Tuhan bani kehidupan nami terlebih bani masa sulit sondahan on persaya doha nami lang terpuruk halak na persaya tidak akan jatuh halak na persaya halani ganjang do tangan ni Tuhan nalahu maparmudu makasemani apa man ramot kon hanami halani ay tongon Tuhan ase hanami haganupan kuriamu GKPS Bekasi ondos mahu tanganmu ase hamma nama kawahkon ase hamma marpanatap ase hamma tongon Tuhan man ramot kon hanami bani haganup keadaan bani haganupan na masa ham huma memberi kepulihan huben nami haganupan persaya doha nami ijai kuasa Tuhan langboy ibatasi agi ahape terpuji maham tongon Tuhan ondos mahaganup hanamion hubani tanganmu kuriamu GKPS Bekasi mulai humbani sektor sada 2-4 rosidas kubani sektor onom lang adong tongon Tuhan nalingot kumbani panonggormu ise doha nami sonaha nami sonari bagaimana hati kami ase tong ibagas gokbay malas ni uhur tong ibagas namar malas ni uhur maningun do hatani Tuhan marbagal ibagas hadirion nami pasu-pasuham kanami haganu ibagas Kristus Yesus anak muin martonggo marondos Tuhan ma namanupaki. Amin.
paima yondoskon hita galanganta tangar hita ma lobei hata ni nai bata nagabi onjolan bata laho manggalang aima natar surat bani Jona 2 ayat 10 tongon on mahata ni nai bata tapi galaron kudo na hubagahkon bani Jahoba do handuahon sonari ondoskon hita ma galanganta. Riap ma hita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata simadahan nami. Pakon haganupan goluh nami. Terima kasih mahatahonon nami bamu. Alani ipar mudu-mudu. Iparorot. Janah ipasu-pasu hamdo goluh nami. Ibere hamdo homa parhion ajor giton. Si panganon pakon si inumon. Rossi na porlubani goluh nami. Tandani terima kasih nami. Yondoskon hanami dobamu goluh pakon pasu-pasu. Nadop bineremu na ipatupu hanami on.
Gabi galangan na misbo ilubemu. Bahen hasangaponmu. Janak membahen lambin markataridakon karajanmu i dunia on. Say tambahom huma pasu-pasumu. Janak say lambin pagandaham makolong ni atemu ban nami. Ajari ham hanami asal lambin igalangkon hanami diri nami. Pakon hinadungan nami. Ubani harajanmu. Bahen hamuliaonmu. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bamusa dokah ni awon o Yesus Tuhan kin. Ham Tuhan na ibata bapa nami, janak simadakan nami. Natotap rosisa dokah ni. Ibagas namar terima kasih doka nami, roh kubamu. Kalani pambahenanmu bani goluh nami. Boy horas kanami das kubani sadari on. Obo na pakon ujung ni sagala na adong. Pagol pakam kanami tong-tong. Laho pasir-sirhon diri nami. Maka guluh kon holong. Apa hasitongan na humbamu. Hamba pa. Uhoy hamma kanami marhitehon tonduymu. Kubani kamu bahon ni uhur na betul. Ase parrupay kanami bani haguluhan. Nasa dokah ni. Ajari ham hanami laho mamakai panorang. Na bineremu ben nami. Hidup ma uhurmu Tuhan. Balosi hamma elek-elek nami on. Amen. Hamba pa nami na inaguriatas. Say na mapasing maguranmu. Say roh maharajonmu. Say saut maharosuh ni uhurmu inagori tongah on songon na inagori atas. Jadi hamba ben nami sadari on haguluhan ari-ari. Sasap kam madosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bawai hamhu parlajowan. Palua hamma hanami kumbani pangago. Hai hamdo simada arasnya Jalo hamma pasu-pasu kumbani Tuhan ta naibata.
Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan nai bata maham. Isondangkon Tuhan nai bata mabohini hubamu. Janah maidop mauhurni mangidahkam. Idop pakon Tuhan nai bata mabohini hubamu. Janah ipasorap ma dameni bani tonduimu. Amin. Selamat hari Minggu Mabata Haganupan. Selamat hari Minggu. Saloma hubata ganupan. Kuria na hinaholongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Tunaige nasyam na maribadah i rumah secara live streaming. Kanami makatahon selamat minggu apen napaduahon ma hubata haganupan. Terpuji ma Tuhan, doma merdalan ibadah ta, jana doma itangion hita hatani Tuhan. Gaberigapan akon panondang main bani lakah ta laho mandalani perguluhata hanjon huatasam. Alaniai semangat matontong hita tetap ibagas protap kesehatan. Tuhan maka semani hita anjahana songon gatini salam ta jongjong mahita tunagena siam bapa inang nai rumah haganupan kumaldi salam mando hita hulobe. Tapi gatini salam ta hataon hita ma horas tolu hali bagas na semangat. Ibuka kita ma sada dua tolu horas. Mulak mahita ibagas damai. Ganupan si dalanon muin Jesus mabain hasumanmu iparorot do hamtong tong izin rusion dos bay tujuanmu gedao mahul si dalanon min ulang ham mandule izin seng boy soto ham bahenonin asal Jesus pain hasoman mi sanggah lo jaham mamikirin bani Jesus patugahin nangayotan ham bani dalan min aini botoh doganupani gedao mahul si dalan min ulang ham mandule izin seng boy soto ham bahenonin asal Jesus pain hasoman mi Bay ganupan si dalanon muin
saronon ki jalo hama au halak ni holomu selaluah au humbani dosa ki Yesus ki Tuhan ki urup yau oh Tuhan
ni uhurmu ganup ari ganup borngin hubaku oh Tuhan isema awon oh Tuhan asera hamangidopi oh Yesus sing tarbilangi hubaku holongmu oh jurang maka holongi oh jurang lau mangidangi humbai kok niur Tuhan sadokah kolukon argogo hiau Tuhan tugu tugu mandopakon hebuit tumang parut tolon asedihut monangan Kuahapdo holong ni ateimu kuahapdo idop ni uhurmu ganup ari ganup borngin baku oh Tuhan isema awon oh Tuhan asera hamangidopi oh Yesus sing tarbilangi hubaku holongmu oh jurang maka holongi oh jurang lau mangidangi humbai kok ni uhur Tuhan sadokah kolukon argogo hiau oh Tuhan tugu tugu mandopakon hebuit tumang parut tolong asedihut monangan hebuit tumang parut tolong asedihut monangan
paniganupan parlahohin lo jaranginku apa tonduyku halan ibu dosaku holong hatimu balo si hama ulang beringat parlahohin hitir-hitir no holi-holiku halani pambaheranku marulah-ulah maurmu ham Jesus Tuhan pamalum hamau nagalekon ulamu tonduiku sai kawah konam togu hamau baidan hasitongan sai holong maham sapuhon ham kanupan dosaki holong hatimu balo si hama ulang beringat parlahohin hitir-hitir no holi-holiku halani pambaheranku marulah-ulah maurmu ham Jesus Tuhan pamalum hamau nagalekon ulang uhum tonduiku sai kawah konam togu hamau baidan hasitongan sai holong maham sapuhon ham kanupan dosaki sai kawah konam togu hamau baidan hasitongan sai holong maham sapuhon ham kanupan dosaki
hamdo pangajamanku haporusanku. Tuhan hamdo batar-batarku ham rajaki. Tuhan hamdo si balosanku bai golukon hampar holong niate aselangau mandole ito guham doa. Age gilumbang haba-haba sengau magia. Age mardalan bay na golap pos uhurhin ay seng tadi konon muaw bay pardalanan ki ay roh doham Tuhanku lau mangurupi au paluah konau sonang doau sonang uhurhin mandalani goluku ay Tuhan kin mardalan rap konau manogu tangan kin gesipata roh paru tolonin sopong mandorapau monang doau ay tukdogogokin ibere Tuhan kin. Gilumbang haba-haba sengau magia. Age merdalan bay na golap pos uhurhin ay seng tadi konon muaw bay pardalanan ki ay roh doham Tuhanku lau mangurupi au paluah konau mandalani goluku ay Tuhan kin mardalan rap konau
manogu tangan kita